Aduh. Assalamualaikum. Salam. Nang minum di situ, Nang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ini bareng-bareng yang terakhir kayak gaspol ke ya. Karena Kang Trio do. Aduh. Cabi-cabi Kang Teguh. Aja ngompol ya Kang. Orang ngompol ora. Paling ya bocor. Dut. Nah, jaluk gendong RT baik. Ah. Dut. Hah? Wis. Siap. Tenang Kang kita Kak. Tak uwi. Dong belok. Jeremy dut trot ke melasi urung bisa trot ronang. Ya kalau ketepuk pisang. Hah? Karena ketebak pisang. Ya ke Ronald kan tebakan pisang. Ora. Tapi yang ngerhani sih santai bae, sebentar lagi, guys. Oke gue. Nek onang. Melasi yung. Ngecel. Oke guys. Selamat malam ya buat sedulur-sedulur semua, ini saya bareng Pak Rete sama siapa jenenge Yong. Dan Dance Official ya, official ya. Aku karo Dan Official ngana ya sekang wong Banjar. Ya, jajal ngomongnya kayak apa kayak jadi ngomongnya kan dia cincing wae lah cincing trot gurih ya Dut. Ana urang kuwe. Hah? Urang. Tiker urang. Iki nek ana akeh batu urang Iya, Hah? anak Masa tiker lo? urang. Akeh batu urang temenan. Tengko desa seri desate. Sumpah anak tiker urang. Punten. Han keriangup. Oke guys. Yang ngarom Mister Komeng. Tuh. Hah? Wik. Aduh, Komeng wik. Hah? Hah? Komeng terus Teman-teman tuh ada. Oke guys, menunjuk jalan kayak ya. Ngonyong sih ngomong ngalor ngidul, anak papringan tabrak ya teh. Oke guys, ini karo Mas Dan Official jadi ya. Oh iya ya, Dan Official ya. Dan official oke mesa dana dan akum nandi ini Sekar Ahmad. Halo, kapriwe? Ini yang di depan siapa namanya? Itu tuyul tua. Tuyul tua, geng. Aduh, serius. Pak Rete itu Pak Rete. Joget. Ya, joget dulu. Pas banget kok, posisi pas. Ya. Ini ya warga masyarakat Banjar Patoman, kita goyang dulu, guys. Iya. Buket-buketan. Ayo atuh joget dulu lah, saya sudah ikutan. Gimana coba? Saya ikut teh. Saya di mana? Di tengah. Oh, di sini. Jangan dibuyar. Saya ngikut ya. Ya, ikut lu. Ya. Itu musik tuh. Iya. Orang ngerti arti nih. Apa? Saya ngikut aja, guys. Ngos apa ya? Iya. Rika aku apa? Alah, orang ngerti teteh. Aku ngomong Rika ngerti apa ora jadi meneng bae. Orang ngerti artine kok. Ki jere nang kene ana apa-apa. Wah!
Ya Allah. Aduh. Aduh. Ya, apa nih? Anak pocong. Ya. Rika gelis banget, Teh. Oh, artinya kamu lengup. RT-nya lengup, Teh. Dasar RT-nya. Siapa kan? Lur. Apa, Di? Apa euy? Di. Oh, jangan lu ngene-ngene, Mas. Mas Dan kiki. Sini. Mas Dan sini. Itu anak metutuk. Kamu tahu metutuk? Enggak tahu euy. Metutuk rembjik, kanyel. Anjel, aduh apaan, geng? Kanyel. Aduh, orang tak apal. Alah, Astagfirullahaladzim, malah. orang tak apal. Sana deketin kalau berani. Ih. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Neng, bah. Astagfirullahaladzim. Punten, permisi. Allahu Akbar. Punten, Allahu Akbar. Ya Allah. Allahu Akbar aja merek. Yakin. Wow. Potongin kono maning. Teh. Allahu Akbar. Permisi, Neng. Mbah. Ada yang gerem. Ya mang tutup mang diharap, mang naon, mang. Ireng kowe. Anu, Den. Ireng ya, Den. Iya. Ngerti ireng keh. Astagfirullahaladzim. Di depan Teh, mejugruk teh. Allahu Akbar subhanallah. gede banget itu, Allah. Besar banget bener. Allahu Akbar, guys. Sampluk. Gede banget sumpah. 3 kali lipat teh. Hei. Bah, jangan ganggu, Bah. Ayo, go. Bah. Putar balik sih, putar balik. Ini putar balik. Kepriwe? Maksudnya kepriwe? Ayo, bareng. Ayo. Bongkap lu. Goblok. Pocong kon puter balik. Kudit teh. Ya Allah. Ngene. Aduh, anak kudit. Aduh, kingkat kayaknya melongot. Lo ngoblong. Ilo, didongsok narik kata. Endi? Jangan. Allahu Akbar. Ya Allah. Tengu kita teh. Tengun ayu banget tengine teh. Tengune ayu pisan teh. Lengup. Kena ayu pisan yong. Kuwi ngarepe kowe kasih ayu banget Pak guys. Allahu Akbar. Neng aja melu nyong. Melu kae bae melu. Aduh ngumpul teh. Aduh. Ih, apa sih kayak bayangan apa ya? Ih. Mikin ka anak ko isang buono ya. Mikis nang ka anak ko nang kono ya. Aduh. Allahu Akbar. Teh. Buri siapa buri? Bahasa Sundane buri. Di tukang. Di belakang kan di tukang. Di tukang. Wis nang kono kowe. Iya. Kepung kita teh. Sini teh. Allahu Akbar teh. Alah potong. Teh potong teh. Potong sumpah teh. Pocong teh. Ya Allah. Halo. Subhanallah. Teh sini teh. Kita nyerang gitu teh. Sumpah keserang guys. Bener Pak. Apa iyalah. Udahlah, gak apa-apa. Kita cover aja di sini cover ya. Oke. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Teh. Nini teh teka teh. Teh kakine nini teka teh. Waduh, gede banget lagi kita. Ya Allah. Nini nek. Kakine. Astagfirullahaladzim. Gap nyerang nyong mani ke. Aduh, apa sih gue? Abang teh. Anak tengu, temenan tengu. Dalan iki mabur teh. Ayo teh ngene teh. Wah, apa gue? Pocong. Teh. Aku ora weruh. Aku gimana ngisor kok. Ada weruh apa sih, Dere? Anak pocong. Allahu Akbar. Anak pocong, guys. Allahu Akbar, mabur pocong teh. Ih, merek ini. Allahu Akbar, aduh takutnya murah. Merek nenek guys, sumpah. Aduh, nabrak kibit. Hah? Nang di?
Di sih? Sabar guys, sabar guys, sabar guys, sabar guys. Papane teka, papane perak banget. Semeter guys, semeter guys, semeter. Allahu Akbar. Udah kodok, kodok, kodok tak duduk. Allahu Akbar apa gue? Siluman apa kita kami kita? Anak siluman teka, komprobiok banget. Satu kali lebih bahaya. Bener. Awas. Banget. Energinya gede banget teh. Allahu Akbar, aku baru teh, aku baru teh. Rikas baru teh. Hah? Oke. Den di belakang kamu, belakang kamu, belakang kamu. Tuh besar banget. Sini Den, jangan di situ. Den jangan minggir itu. Aduh. Bahaya. Tuh depan tuh. Itu tuh Den. Iya benar. Tuh guys. Kodoknya metu. King Kong kodok. King Kong Ya Allah. King Kong. Kayak mencolot gue loh. Astagfirullahaladzim King Kong. Allahu Akbar. Buru. Mendekat. Mencolot teh. Allahu Akbar. Ya Allah, gede banget teh sumpah. Ini mah King Kong. Sumpah, gede banget teh yakin. Sumpah mah ini banget teh. Allahu Akbar. Ayo. Kadir. Allahu Akbar. Kadir apa? Aja merek kok. Aja merek. Ya Astagfirullahaladzim. Allah. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Wah, merek banget teh. Kita teh. Anda tunggu teh. Op. Teh tunggu dikit jalannya. Ya Allah, jalannya kiri. Aduh. Allahu Akbar. Oke guys, terima kasih sekali. Aduh, jangan lupa like-nya, share. Salam seduluran selawase. Oke, buat sedulur Banjar, salam seduluran. Ya. Oke, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.